Banamedi ba bese eo e ntshitswego tseleng le go thupja ya khamphane ya Intercape ba nyaka gore ba lefelwe tšhelete ya bonwa morago. Bahlankedi ba phethagatši ya molao ba hweditše ntlwana ya boithomelo ya ka gare ga bese e sa šome mo le ka go le lengwe dithaere tša bese di be di se maemong a makaone. Le ge banamedi ba ile ba tlišetšwa bese e nngwe ba re ba nyamišitšwe kudu ke seng. Ke ikutlwa hampe hobane ka nnete bese ene re palame yona ene se maemong a matle ho hang. Ha e sa le re reporta re founa le interstate tloa hoseng. Nahana ke tswile ka 5 o'clock hoseng ke tshwantse tlo palama bese ya kora to 7 to Durban. Bese ha maemong a matle ga bona fenstre ha e rege dithaere ebe go thwe re emele mechanic wa tla. Mechanic o fihla mo re ntse re eme mo wa bula wa ya bese nyengwe wa lata battery ya bese nyengwe a ikenya monana so ko re disappointed hampe ke Intercape. Ba bangwe ba banamedi ba ile ba leka go ikgokaganya le bolaodi bja khamphane yeo ya dibese e fela ba ile ba palelwa. Itsa ke emisa bese ke na monyako fela ka khatlhanywa ke se borutseng kgang ka mono ka re na ke se borutsa driver a reno ke thweke battery ha ke kena mo tsona tšhelete ha se bese ka mono mme itse ke le kola wala ke tlhatlhoba he ke fumana re steering sa teng ha o se jigisa se jiga fela mabidi ha 10 then dashboard ya teng gona ya move ya pele ka ntlele dithaere tsona go andi file se 60 ka morao ka re ho a nyena ha lokela maemo a tsela ena mme ka emisa mme ka intsha tseleng jwale. Maiteko a go ikopantšha le khamphane ye ya dibese Intercape a ile a thula kota.